Kau wei ke mana kau ban ong hai pi kalau bagi kerpat rik ekmat yang pi bagi mendai ban biik ya tak bisa jadi ban peyu beriu ban trei beriu balak ban wan ra ya kan roy ya apa ada konstitusi Kumshi benta ban pen klanya ka parti haswa ka election MLA R1000 Pholai ka seng ka United Democratic Party Umsning Circle hapo ka jingalam jongba don kupar sumer kum president menta ka sngi ka khat phratar ujliu kala penlong ka jingalang ka bala long hakasnong umbang sumer ban penyo sngo ya ka report trekam joka circle Hadirin kajinya tai ka basani hakani kajinya kendu lang jong baro kinongkit kam ka UDP na kalyang kinongkit kam jo ka umsning circle harangkat kinong kershan kila penpau bagi trang dik bau ba don kupar sumer unyo eka tiket na ka parti UDP na umsning constituency haka election MLA ka banlong house nam R1000 Kolai Hakani ka sngi la yo ru ban thong thamai kinongkit kam haki ka tu ka ni tali ki pos ki bala thli jo ka umsning circle ki bala thong ya uba arkini sumer kum treasurer ya ka post publicity la thum ke usamla ba barista lingdo lingkhoi na kasnong umsaw khwan joint secretary la thung ya uba isaya rendong ba na kasnong tasor Hakani ka jingalang la don rengkat lang kinong yalam ka circle ba kentup na do uba don kupar sumer u president umsning circle ba Carlos Kharkongor ka kong Revelda Kharkongor ba kiwe kinong kit kam ka umsning circle Mga nani po umsning el job kum MDC ba di kong roda khamne nang tinanong po kadi ka khatu ka ba ni job di ata ka sa nang ta ata ka prang le kunbya ring pim la poi ka thong nama Ngimsim na job, wait wame dito po. Di nga community MDC nginyo, hari ngimsim na yo. Kabumot, Hariboy Constituency, Hariboy District. Para Asambly Constituency, ngimsim na doon na mikman, wala MLA na MDC. Ikulong pisotoy, habang yung doon na mikman. Kalong ka ba, ikinawilam dyan ko party. Kamtam nilam dyan ki circle, kinawilam dyan ka sub-circle, kinawilam dyan unit of fair. Kalong ka ba, pantulun. Namar ka, apa ban penyahat dia kam juga parti sama. Hari ini bagai singit jogi palma juga beri juga ribuan district. Walau don MLA, walau don MDC, apa konsi apa district itu ni. Hari ini ba kana mikisi. Ini bagai parti ini kana kiu kana yopor nagapor syakapor. por ka bani dan sedang biang banyak kenduk bandung jadi para long be di long pa nang baging la ban yayan do nang le sakma de ngada ka pate ebi ba hindai ban pen sengap ye ki wei pat tingwan pen biek do ki wei pa niu ni MLA ba benta an ong ebi ba ubriu wan beta ka pisa don daga wei pat ka jing temu sanandet Hindi pun wan ban penroy ban pare ka sunong beri. Hindi ako beriwan ban at pisa gamot. Ba unhak pandang kle yang tu pisa. Ba maura mulut. Ka wei ka mga kwa ban ong hai pi ka long bagi kerpat rik ekmat yang pi. Bangim dai ban biik ya ka pisa. Hindi ban peyu beriu ban trei. Beriu balak ban wan ra ya ka roy ya ka pa. Ada konstitusi ini. Do mentas ngi gede ka jenglang joko circle Extra Committee juga UDP Umsning Circle, abang ilayo banyak fat, banyak lum, kerki, amar bah, ikut amat terus dari kam sekemat, banyak ni kumulawan berklan, jaga parti, ngajir, ukir kam kiba, insyaAllah dan cukup polisi dari akhlak, kalau pilih kalau terus singai, yang pilih siki, antara nila tung yaki nilabu konvener, dan tak youth wing, nilabu konvener jangan women's wing. Bat ngilaikan kumlo bani pencain nani sikmat jaga parti ngilayo ru ke report ngalian juga umsning circle abanga ngakum presiden la ai ke report syaki ngikit kam juga unit sub circle fair wan dasi bat ngilayo ida krang makin sotu ikli tiyai idungi hoi kalong ka ba kum ka parti ngim shimla job MLA ru sem aja khalai hadu mentah ta bala jenkot ka si spouse nem ganti ngim shimla MLA MDC Haka parti UDP, riboy kejongi, sebagai dan sanli konstitusi. Hari kata kam hanglak padengi ba kumlo banyak treasure have. Kajingwan eslo jadi lagi wipat ki political party nak singi nak kapor. Kai company ba kanang I'm same show yang kum ka party. Ban ngam sem lepoi perkhat bagi breu jongi.
Hoi parti ibarat nak parti na po ka ikui parti pol ka parti ngam ka bulan itu dia kila personal bani haki shlong haka unit level haki sub circle level but kita ni lawan temai ni lo lawan shlong ni ada yang sele igni yang sobha ki haka general council bagi larai no bang seklong ya ka general council hadirin jong independence